So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, itu joto viewers hingga ini subscriber no joto no phai kamya phai view tinin bo video tawa. So ke friends song ang tinyo kana ang no saik na dinai. Bang ma new YouTubers ni problem no to yek maming ke je YouTuber ta phai ron bo e poila obran problem mo ke YouTube ni views no to ye brang bar ke problem o. Ani subscriber ano comment ke phayo. Bo chini views phaimo ba YouTube views phaimo ba ma wa ke bang ke phai view wa ke bo chi kom pi thau hi samama. Abo to ye ang tinyo nang no abo problem no solve ke na dinai. Bo video nang pai hanjora nai to ni je new YouTubers ung to ke now an channel subscribe kia kong channel subscribe खेती दी बहुत के YouTube related videos इनके technical related video ना जो तंगलेस कमाई चलो बंदा फाइटिंग के friends हों आंता और ना साइक नारी नहीं अब मानी वो ये आके उम्फी views वह फाया उनकी ये थमा अब मां वो ये उम्फी इनके main reason के अब के simple से first reason के आंग साइक नारी पुई लगे अब के YouTube ब्रांड system और problem के बनी के उंगो अब के मा problem के ब्रांड technical रो महासु issues उनके मामी के जो तो internet बेचल में जो तो नी software नी दियो चले मोबा आरंभ ये problem उंगयो आरंभ ये बिनी ब्रांड system और जो दिसे बनी के technical issue उंगे problem उहां के नी YouTube ओपन चिनी YouTube ओपन बनी के problem नो भयो इनके अबले सुदु नों स्टे YouTubers नी बोया के चुंदिमा इनके त्रे चिन लाइक टॉक YouTuber ओपन ब्राह्मण प्रॉब्लम वो चिंदी के साले सब्सक्राइबर बांग इनके चिंले त्रे बांग इनके चिंले मिलियन सब्सक्राइबर जे यूट्यूबर टॉक के तोंनाय रो ब्राह्मण बदिंग के प्रॉब्लम वो अबले पूरा टोटल सिस्टम से प्रॉब्लम वो ऐसे बदिंग के उमायो इनके त्रे के हाके मा इनके बोके पुइला चिनी प्रॉब्लम इनके आं सेकंड प्रॉब्लम के मानी बयो उमाय फी मोके अब YouTube एप्लीकेशन चों अपडेट उंफो अपडेट खिया उंबया अब के ब्रेक फ्रेंड्स आंना न तो साइक नारि नाय नांबो प्ले स्टोर थांदी प्ले स्टोर थांया नां YouTube एप्स नो अपडेट खेला दी रो बांगमा यूट्यूबर रो बदिंग के नी YouTube apps no update khiyangke nong bodike problem umainai di taw ani phone ro update khiyago bodike update hinya phayo mamingke salno saltham are ke ba 1 week every week no YouTube bini apps no update khiye dong abo chong YouTube update khene naw abo YouTube ni new version no chong maya ongke bodike chini problem phnumayo arembo ye nong poilawo nini YouTube apps no update khela di abo ke nini abo problem solve ongya thangnai mamingke nong updates khiyangke YouTube ni exam version ong thangke nong abo bini problems issues नाय इनके बनिके ताबारजन फाइमोनो नुं अपडेट खेला हांके निनी आबो प्रॉब्लम सॉल्व उंगे थांनाय इनके आं बनो सेकंड रीजन आंनो साइकनादे इनके बो केनुनि बो एखेनो निनी व्यूज ओहाके बांके फाइपियो ओहाके साके फाइपियो के नं मायो गेत्रे के निनी बो वाइट स्टूडियो बो एप्स नो फना सेम अपडेट खेला दी आमके निनी बो प्रॉब्लम सॉल्व उंगे थांनाय हिये आं मासो इनके बो केनुनि रीजन पुइला के YouTube ni pura system brang ni technical issues so problem ke boding ke ungmayo abale joto YouTubers ni bo iso to state nangya joto se boding ke problem issue ungo inketre ke hake nini YouTube apps no nong update khiyang ke boding ke nini problem nokmayo inke bo ke no problem I hope nang bo video no chayok na hima cho nan problem phono solve ungna hiya ang ma cho inke nang an channel subscribe khiyok channel subscribe ke tini boding ke video takta mai son mo pandawa YouTube related inke tini jorala asuno nang video dekang ha comment box comment ke saye khnari di inke now je YouTube ni problems no tongmo na an comment box comment ke pedi ang aboni solution to ye refinai tini jorala asuno tung next video ma lepinai jotono khakchagha